بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Sumugpat ni sab kita niyo sin nakawasin kita niyo ha al-aqidatu at-tahawiyah. Insyaallah taala ini katluan minute sadya. Katluan minute. So kay ngatan namo in kamo mahabdi na katan. Habdi na ko tuan? Oh. Magbita unal tuan habdi na ko? Ay po. Ha? Ah. Pagaman tani man ni magkukuha ni magkakidmat. So inshallah tal 30 minutes sadya naman kawon tanoy ni. Besin sambat na inalaqidatu at-tahawiyah bang nato di mapangadji mahulog pa maluppas sa wabmayta na in mga asyaira maturidiyya naqsyabandiyya na piyagdadaras nila sabi nini lawi awla mga Egypt Jamiatul Azhar na piyagdadaras nila namuin akida ini besin sambat insarayaw-rayaw naglaylay nagsyara sinamuin kitabini hamo na hi Imam Al-Qadi Ali ibn Muhammad Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi rahimahullah sayni insarayaw-rayaw kitab atau akan nagsyara sing kitab amn al-aqidatu at-tahawiyah. So rendon haon hafizakumullah in naabot tanyo ka sinamun limaway lawayaon kabtangan si muallif rahimahullah long niya waradda ilma mashtubiha alayhi ila alimihi. Pahamon tanyo marayaw iwan ingaton ini-install tanyo na palam sinutok tanyo iwan palam sin daghal sing kita niyo. In mga asyaira sila ini maturidiyya, naqsyabandiyya am nagpo-promote yan sinamuin mga akida yan din di ikat. Actually mang ini pahamon mang wiro di matong mga timburo ini iwan si mga kuan ini. Pero naman ini uus nin para kahala. On, di para kaya tungan si mga tao ini nagpromote sila nagbalik siya namuin kuan ini siya namuin kalumuan ini. So rendon haon pahamon tanyo in mga kaimaman amuin piagnakalan si mga tao ini da Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, inda Imam Ibn Rushdin, inda Imam magkasabot na kana insyaallah taala pahamuntan yo in mga tao ini angkan sila nakapagtaktil si mga ayatus sifat sabab sino no sabab sinamuin pagtashbih sumod sin palom sin akal na yung pagtashbih balikan ko ha inamuin akida sin Jahmiyah sibu da in kaaunan ni asma iwasin sifat sin Tuhan di nila paratsayahon. Okay na. Hati niya atungod sin tauhid muattila in katan sin Jahmiyah al asma wa sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nila paratsayahon in Tuhan nagngan ar-Rahman. Di nila paratsayahon in Tuhan nagngan ar-Rahim, ar-Razik, al-Qadir. Di nila paratsayahon niya to. In Tuhan nagsifat sin sifat Rahim. In Tuhan nagsifat sin sifat al-Kalam. Nagsifat sin sifat al-Waj iwan si mga kaiwanan pa ayatu sifat. Inya to din nila para sa yung katan alal itlaq. Muattila sa rin dito. Okay na, muattila in mga uno yung mga Jahmiyah. Bag-awot isab mari pa Mu'tazila biya bawaan nila isab imbiya mga kakufuran sinamuna akida yato. Sawab siyum bay inimam nila hijabin nila sa Safwan Khalid bukun Khalid yaon siyum bay piyag unang piyaghilayahan haji ingkatan inamuin kata na hilaya haji impiyag sumbay mga kibas unta sapi kambing impiyag sumbay ang pasiya iniin siyum bay hijaham ibn Safwan long nabiyaon lang na sumbay ang kulong na hijaham ibn Safwan may nang tanda sin naparihalain ahlus sunnah wal jamaah din hauno din nakabidaahan sin akida nila. So nabatal man yung tinakida sin Jahmiyah inamuin Mu'tazila waylo ni sab sila nagpawisto long namamarat siya kami sin mga asma sin Tuhan in siya takangan si Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik
biyan ar-razik al-qadir parat sayo na mulaling katan si mga asma ini sa laong niya atungod lang na sinsipat pito sa jalong na ino no isbaton damo mapuas din hadto di na mo na isbaton pitura amon lang na al-kalam ono wayaon amon lang na inamuin kaysa na al-kalam al-qudra al-irada yan parat sayo nila yung mga yan amon pito sipat ito mapuwas din hadto din yung naparat sayon atin mo at tila sila hakatan sinamo yung sipat mapuwas din hapito din na sobit long sim mga ulama puting da insidain long na jamiya in perat siya nila bukong dapito unom dalawang niya sablong na ingkalam biyahakit nila panagdua amo long na ingkalam lang na dhati iwan sinamo yung kalam harfi ingkatan kuno sinamo in uno amon Quran ang bias bako wasaw na biyaon alhamdulillahi rabbil alamin diungog niyo okay na biasa ko inato kuno makhluk ang palong na ingkalam among kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon long na amoy nakalulukis yan iwan bukon biasa yon iwan sindiungog yan nakawa niyo so mga bisan ako mag-istidal kanila sin ayat alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim di na parat sayon sa maita kanila inya to makhluk kanila na amo yato inuno inamuin Mu'tazila napudda man sila Imam Ahmad bin Hanbal napudda man sila nalawa na inamuin akida sinamuin Mu'tazila simunod na sabi na akida sina Syairah primot nila Jaysab inamuin pito giyanapan nila unum simod na nalito in al-qadam al-baqa al-mukhalifatu lil hawadith sambil siyanay ng uno, 7 plus unong pila. Ang putag to, gihanapan nila na sa 7 na hinang uno, kawaan. Dito na sila timo to kakawaan, sipat yat to. Nakawa niyo. So, amo yun, ito na syaira, primot to kawa. Pag amot mat to, paa syaira, gihanapan nila inuno, inamon 7 sipat, isbat si mga Mu'tazila. Hati na impunan sin aklida nila ni, kiyawa nila uno. Ang Mu'tazila. Pagubos, develop nila ang primot nila, lang na di. So, ilang naganapan taunom, amo na ilang mukhalifatu lil hawadith, al-baqa, wal ganap nila niya to, sambil na hinang, ang putag to. Limukay maning patahunan, doon hakay na, mga hakitungan sinamuin akida, sinamuin asyaira, ganapan nila na sa 7. At ina nagkatawur na, daruz na siya. Sambil siya na yun ang kawaan, amo na yan, biyaya on impium rot nila inakida, inamon sipat kawaan yan. Inyang katan kabatalan. So rin doon haon, ingaton tanyo, in maksud nila, ang kan sila nagtawil. Hatungod si mga ayat o sifat, mapuas din simpito ini, imaksud nila lang sa pangatayan nila pagtanzih pa Allah subhanahu wa ta'ala. At inapanghamon liya, panutsi pa Allah subhanahu wa ta'ala. At inapanutsuhin nila pa Allah subhanahu wa ta'ala mga makhluk. Bang tabi ang mga pahampahamon, okay, maroon maksud nila ini. Sabi maksud nila, piyari hala nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, no, hapagpasibo pa makhluk, pagtanzikan nila, panutsihikan nila, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amit yung maksud nila. So yung sambong, bisampay maksud mo marayaw, maksud tayo ni marayaw, bang in maksud taon sulang, hanususain at awakan hanuso sa Quran ni wasin sunna awahyain di na tayo maon uno-uno na yung maksud mo bisan pa yung kawanan si maksud niyat mo marayaw bang sulang ha Quran ni wasin sunna di na tayo maon sinsara so bang tapaamuhon okay sab sila yun so long nila bang talong na parat sayo long na inamuin inallahu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan on sa duwali man nabubuklad kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram on bayhu niya bang talaw na parat sa Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbana yanzilu ila samai dunya hina yabqa thuluthul layl al akhir bang talaw na parat sa ini mapasibo talong na intuhan ba makhluk kita ka mo bang taparat sa lang na intuhan takawaj mapasibo tin Allah ta'ala pa makhluk bang talaw na parat sa Allah subhanahu wa ta'ala takadwalima mapasibo ta sa pa makhluk bang talaw na parat sa Allah subhanahu wa ta'ala takabitis, takasiki. Maparat sa tayo sa pamakulok. Kita ka mo? So, din na sa obyek tulong niya, aso pa lang na di ta mapasibo,
mapatashbi in Allah subhanahu wa ta'ala pamakhluk, wajib lang na siya ta'wilan. Wajib lang niya siya ta'wilan. Imaksud lang na sintuhan lang ni hayad lang niya, bukod lang ni amon lima kikatay ni. Sa lang ni amon irada yung al-qudra yung once na al-irada. Gaos, at gaos niya, iwang pagbayaan niya. Ado kayong riwayat ni al-quwa, kusog sintuhan. Tiyawilan nila katan. Yung mga ini, wayab ka wajh rabbika bil jalali wal ikram, lang na yung maksud lang na sinuwajzat. Tiyawilan nila ni katan. Yung maksud ko no, asupaya di matashbe mapasiwo intuhan pamakhluk. Amiyat to, inamoy maksud nila. Mang tapahamon marayo. Mang tapahamon. Ampay mga nusus na mayta mag-isbat sa jakaw. Ingkatan sim mga ingkatan sim mga ayat ini manunjo kay pag-isbat hama kasifat-sifatan ini, suy ko parat siya sa jaren doon. Sa suway mo siya limbangan sim ayatun nafi. Bisin mga lam na laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bisan pa intuhan ta kalima, taka mayho, taka siki, taka bitis, di magsibo inamuin bayho sintuhan iwan sim bayho si manusia. Ako na lang sim mga ulama, isyaraka fil lafadh, fil haqiqa di. Nagsibo halafadh, sa di magsiwaw no. Hakikat. Kita ka mo, makhluk sadya. Imano siya takabayho. Inamin ba, imano siya. Bukon ka takabayho, imano siya. Aw na. Iniro, on bayho. On bayho. Awon, magsiwo imbayho ko yung siniro. Ha? Di mayo, ansam ko sab mayo. Oo, nansam isag ko mayo. Si unod. Tawiya na ko man, ha? Si unod. Si pais lang nila yan, tumuktok pa. Di magsibo. Imano siya takalima, bukon ka. Tuan, imano siya takalima. Awon. Inamuin amo takalima. Awon, magsibo ilima ni wan siya namo. Di ba't ka una? Di magsibo. At yan nag-istilak sa dyan, halafab. Hakikat niya di. Hakikat di. Nabiya din ni Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala Allahu amma yasifun. Mahasucin Allah subhanahu wa ta'ala pagdirin lang sipatan. Biya din nintuhan. So rendo na haon, inwajib parat sayahon siya. Inwajib parat sayahon siya. Sa di ko makadjari magpasalupa. Di ko magpakadjari magpasalupa lang sinutok mo lang mo ilima na biyain. Magguni-guni ka lang mo, pwedeng baha. Sambil madrawing mo na. Wallahi lazim. Azaman na nakaw natin magpangadji lang na yadin tuhan ha. Uy lang po berin. Tiya kayo nagkulong niya. Tiya kayo nagkulong na intuhan. Sambil lang na pagbati ko yuso sang kulong na drawing. Inilang na intuhan. Na, katini ko, di ko muka. Na. Nandagos lang kunuhon na yan. Mangmuin nilang kuyam, mangmuin lang na yamalan. Ang palong niya limurop ko, limamod ko lang nga nagbuno iwan sinsila, di ko lang ni ukon, di ka wanalon lang nasimbasi. Allahu Akbar. Marayusab lang ko ilmo yan. Hindi tumindog yung bahay mo, beto na yung ilmo. Di ka ukon, di ka yung dakinason. Ang paing kita ini, laking hulo. Pagdatong mali pa sa buwangan, yung pangatod ta mga Bisaya, nagbustay da. Oo, hindi na kausuyan. Bukong basing bayon ka mo, na di na kamuyanak, balance na. Dahil kami nakaw na tutausog, aking balimaggo, yung pangatod na mga Bisaya, wirong karahan. Di kami mauno ngayon, di kami mabuka. Pasalas na ka-ilmo biyat to. Mag-high school kami, kataan kami takahaway-haway. Wallahi lazim, kataan kami takahaway-haway. Na, imaksud, asupaya kami di marugtol sinjip, di marugtol sinsikad-sikad. Biyayan, amit imaksud, haway-haway. Pag sa kalito, iba tali mga biyat to, di makadjari. Makalarak yung panawhid, pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, rin doon haon, amiyat to yung kahantang. Di na sa biyat to, long si muallif waradda ilma mashtubiha alayhi ila alimihi ingkatan simparkala amuin long niya kapikitang kausin subahat wayroon timarang kay may nakikat niya suay mo siya long nahiwalik palawi makaingat tayong kanya mayta sabi inulo inahalul ilm piyaret siya nila siwo day muhkam iwan si mutasyabi ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabot sing kita yung last week law na huwa alladhi anzala alaykal kitab minhu ayatun محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقوس لنا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب kita kamu
In ahlul ilm, in mga rasikhuna fil ilm, simud ayatul mutasyabihat, iwan sin ayatul muhkam, piharat siya nila katan. Sablong na yung katan, hindi na tuhanda. Dahil na Allah subhanahu wa ta'ala, di makadjari parat sa'yo mo jay muhkam in ayatul mutasyabi di. So yung murayat to parat sa'yo yung katan, sa min ghayri ta'tilin, wala takifin, wala tamthilin, wala tahrifin. Di mo makadjari tahrifan, di mo makadjari ta'tilan, di mo makadjari tamthilan, iwas hindi lang takif. Mamnu, inamon niya to. Nalaw na warad da ilma mastubiha alayhi ila alimihi. So yung mulong nahibalik ingkatan si parkala bukon masawa kay mo matto palawi makaingat din kanya. Lawi makaingat kanya. Pag-uusuno pa inari si muallif. Law niya wala tasbut qadamul islami illa ala dahri taslimi wal istislam. Di law niya rumagbus in ka-islam sin manusya. Inagkukulal muslim di rumagbus ka rin doon in ka-islam. Apabila siya di magpatikupo iwang magmalilla pakain apabila siya di magmalilla rin doon wala tasbut qadamul islam illa ala dahri taslim wal istislam di dumagbos in ka islam in ka muslim doon kay mo buat malaing kan suway din doon in pagmalilla iwang pagpatikupo pakawayaan sinuno sinaka ma islam so hawak tuman siyud nila inakalpikilan nila di man kaunon sinakkan nila yung mga ayatul mutasyabi ni sambil na kayan sila lang na yajibut ta'wil wajib lang na yung magta'wil na then doon haon na uno na nalaraking ka-islam nila wala nila kina naman besya ka ula panaiyaon pagbutas sinamon bawang doon ha panaiyaon wala na sila nakawalik beto hindi mga kahantang niya din na sabat lang si muallif rahimahullah lang niya wala nadukhulo fi dalika mutaawwilina bi ara'ina wala mutawahhimina bi ahwa'ina. Ayaw manood din pikilan mo rin doon. Sab di mo abutan, di mo matungkad. Wala yuhituna bihi ilma, di mo matungkad sin ilmu mo in ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In zat na in sifat na di mo matungkad. Dahil na sababiat to in wajib raddu mastubiha alayhi ila alimihi. Amit in wajib. Biyan. Ano pa yung akin niya? Law niya faman rama ilma ma hudira anhu ilmu walam yaqna bit taslimi fahmu hajabahu maramuhu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifati wa sahihil iman. Na law si muallif faman rama ilma ma hudira anhu ilmu hisiyu law niya in miyaksud niya in ilmu yaon pagumus miyaksud niya in ilmu amo in pianglangan kan na ingaton uno-uno na ilmu among piyanglangan kay mo ingaton sabab sinwayroon nusus na may tabiinin kahantang niya bainin kahalan niya hajabahu maramuhu an khalisit tauhid tabunan kan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala in miyaksud niya yaon di siya makawatok maon pauno fa khalisut tauhid khalis ay kamil pakasampurnaan sinuno sin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala wasafil ma'rifah unin safiton ha? Unin man yung safi? Ha? Safi. Lang ko asyari lahman safiyan. Mami ako unilaham. Ha? Unod uno. Ha? Unod safi at unod unta. Lang ko safiyan. Unin safiyan. Ha? At inawiro lamod-lamod bukog. At inaunod siya katan. Ha? Safiyan. Na. Hati niya wasafil ma'rifah nabi ni bagma na tayo to atin niya di na siya makawatok maun paunod simpang hati amun kanuknukan sinamin ilmu apabila niya liyawag imparkala wayroon na diya kanya sintuhan ni palawag nagamdaman di siya makaharap man to gamdaman makalayo siya papagtauhid gamdaman di siya makawatok man to paputi sin ilmu gamdaman di siya makawatok matupaputi sin ilmo wasahihil iman gamdaman di siya makawatok matupauno pasahih pabudnal pag iman lang si muallif rahimahullah faman rama yani qasada arada an ya'lama ilman mahdhuran alayhi mamnu'an minhu syar'an kaan yuridu an ya'lama al-kayfiyata kayfiyat as-sifat yuridu an ya'lama haqa'iqil يريد أن يعلم حقائق الآخرة هذا ممنوع
Long si muallif, long si syarih, isyusyu long na inumingat sin parkala amo in wayroon na diya akan niya hipaingat. Diya long na sin umingat kaw sin kayfiyatus sifat. Kahantang sin sifat sin Allah Ta'ala. Biya diin siya magsakat pataas sin langit. Biya diin siya magbawa. Biya diin imbayho niya. Biya diin liman niya. Imingat kaw sin kayfiya ini, nagamdaman uno. Gamdaman bakalayo na kaw pa uno. Makalayo na kaw fa khalisit tauhid, wasafil ma'rifa, wasahihil iman. Makalayo na kaw kaman. Dahil na sa obyat to, mga ikhwa, manghod. Tumtuman yun na siya na sallallahu alaihi wasallam arba'unan nawawi. Kalau na idrak nyo ini. In hadis, long niya, Inna Allah farada fara'ida, unisugpat. Inna Allah farada fara'ida, fala tudayi'uha. Pag-uus nasabot na nito hadith long niya wasakata an asya'a ghayra nisyanin rahmatan lakum fala tabhathu anha. Kita kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam long si Rasulullah wasakata an asya'a. Aw long niya mga parkala sipok silent in Tuhan. Sipok sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa siya naghibok, wa siya nagkaywa. O ghayra nisyanin, bukod nito kinupahan niya ang kansawi nagkaywa. Bukod nito kinupahan lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa lang niya rahmatan lakum, ulungkan niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Insawab bang may taintuhan, wayron na siya nagsabot, ilima kubiya ini, imbayho kubiya ini, insiki kubiya ini, wayron na siya nagsabot si mga wiyat to. So may talang sintuhan lang si Rasulullah, rahmatan lakum. Ulungkan niyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na, fala tabhathu anha. Ayaw na kayo maguno. Ayaw ka mo maglawag. Ayaw ka mo maglawag. Na imo sabiha maglawag. Imo sabiha long na imbayo sintuhan ba ini. Imbayo sintuhan lima sintuhan ba ini. Nakansain kayo unan magpaka-drawing na besi namon. Kaya nga tanin na mo Tuhan sinamon kuan yan. Ha? Ano? Tarasan? Isuwayan amon tunggal matayan isuwayan. Bukod dukaing. Basketball player wise isuway nga niyon. Ha? Kuan ba? Ha? Bukon Irving. Kita nim sapatos niya on. Fokus ta mata. Illuminate. Na. Lukay nagbahat. Intuhan nila nahulog pa uno. Simod iro baran kambing. Lukay nagbahat sinamuin, nagbahasin Tuhan nila. Di man maabot siya nakalpikilan nila, imabot maun pa uno. Pasimod iro, iwan baran, kambing. Amo na ito yung siyumban nila. Ina-illuminate. Nakita ka mo, surrendo naon, bang mo biyahas, ina mo yung sipat sintuhan ng bayaning kahantang niya, ingguwa niya uno, di na ka makaparagbos. Hajabahu maramuhan khalisit tauhid. Long si muallif rahimahullah. Tumaka, tilan mo katanin mga sifat ini, lamo di ak mamarat siya, sa mapasimo tayong Tuhan pamakhluk, pag-umos naglawag ko, mangunin maksud dahin eh, nalang si muallif, hajabahu, maramuhu an khalisit tawhid. Kita kami mga asyaira. Masabot tari kaya kana-kana yung pagtawat si mga imam, si mga asyaira. Pagtawat nila. Na hajabahu maramuhu an khalisit tawhid, wasafil ma'rifati, wasahihil iman. Uno pa yung si muallif. Lang si muallif, rahimahullah, fayatadabdabu bainal kufri wal iman. Awak tuman sila naglawag. Nagbahas sila. Yung mga syair, uno ay maksud daw haji ni, uno ay maksud sin yadi ni, uno ay maksud long ni ha akadami ni, uno tumaka nagbahas sila lang si muallif, fayatadabdabu bainal kufri wal iman. Unin man sin fayatadabdab. Unin mana? Ha? Yataraddad. Pagduwarwa na siya, yabtarib. Wa yataraddad na nagduwaro na sila, yataraddad na, di nila na kayong natamang pa kayo siya dumakan, matu, di nila, yataraddad na sila na, bisim munafik law na mudabdabi na bayna dalik, la ilaha ula wala ilaha ula. Sifat na si munafik, lusay. Isipat si munafik, lusay bang inkakatuan nila in aqidah tasawuf, di siya magpakita sino no sinakili na salafiyah. Kamu yan, nadakala kami yung kudanan sa songon. Uno-uno yung kapangadjian yung aqidah sa salafus salih. Kung manggaw, kulil haq walau kana murran. Al jama'atu ma wafaq al haq wa in kunta
Wahdak. Misan pa isa-isa malumsing ka man yung nagpasampay siya nakida siya na Ahlus Sunnah wal Jamaa, ikaw mahanggaw. Pagkayan makaw inapahula, ni pagka matawd siya, una na ka mo, mutabdabin. Bayna haula. Uwas ko dumapit kan nila, magka nagkatayikod kumunta na sab ko kanila. La ilaha ula wa la ilaha ula. Bukod na ko gapi kanila, bukod na ko gapi ang Ahlus Sunnah wal Jamaa. Nauno na ka, ingwa ni nauno. Mutabdabin. May makadadya ka wasog. Na, di inhalus na wal Jamaa so ang mawqif ni ang palindog ni mawkot. Ha, inakasabunnalan so yung muray pamungin kasabunnalan inasurullah pamung ni maning kasabunnalan na akida hamak kapag tilo sa si mga halot tayo na iging mga ipon niya. Lang sin malaikat Jibril ya Rasulullah tuko tiya ko lang niya. Imbodi nilang nahi. Yuno ko, hidaog ko lang na maripaw no. Pahalot taif. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam mayroon siya maya. Sa baraka long niya next generation long niya mga kaanakan nila ini magbalik Islam. So amo yan yung karya sa lisin no. Sinda iya be kato tanyo on wak mabinsa na kita niyo. Labi awla haqawman amo in bukon atin niya maladjo ina mo in akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaa rin doon. So rin doon haon long niya fayatadabdab bainal kufri wal iman wat tasdiqi wat takdhibi wal ikrari wal inkar. Din nila nakaingatan. Fayatadabdab bainal kufri wal iman. Din nila nakaingatan. Bang kufur ka taw iman inyaon. Wat tasdiq wat takdhib. Din nila nakaingatan kumahakad ka sila taw manghimuting. Wal ikrari wal inkar. Unuha mamarat siya sila taw mag-inkar. Wallahi al-azim may nabay ta si muallif rahimahullah in kaunan si mga tao ini. Yung mga tao ini amon nagbahath sin ilmul kalam iwan si falasifa. Fayatadabdab bainal kufri wal iman. Wallahi al-azim. Mga ahlul kalam, sino mga ahlul kalam tuan? Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah. Nah, yung mga ahlul kalam, lukay man nagbahas sila si mga perkala ini, lang si muallif fayatadabdab bainal kufri wal iman. Di nila nakaingatan, nagduwa-ruwa na sila. Unuwa lang na inamumbiyog bukan na mo ini, iman at tawa kufur. Kumahakad ba kami lang na tawari? Wat tasdiki wat takdi wal ikrari wal inkar. Unuwa lang na maratsaya kami tawa na mag-inkar kami. Di na nakaingatan. Inamuin perkala ini. Nalaw si muallif amunin ini syarih law niya basahon ta. Law niya hadhihi al-halatu allati wasafaha Syekh rahimahullah. Amunay lang na mga kahalan amun bayta sifat si muallif si Syekh rahimahullah. Halu kulli man addala anil kitab wa sunnah ila ilmi al-kalam al-madhmum. Mga kahalan sin mga manusia piagganti nila in ilmul kalam din ang kitab wa sunnah. Piagpalit nila tuan in Quran wa sunnah pa ilmul kalam. Piagpalit nila inamo niya to. Na aw arada an yajma bainahu wa bainal kitabi wa sunnah. Atawakan mga manusia in kawayaan nila pagpahambukon nila in ilmul kalam iwan sino no Quran wa sunnah. Kita kamo nag-istiqal man sila perkala ini. Nagbahas sila sin perkala ini meron na sila nakawatok. Fasafil ma'rifah. Gamdaman hajabahu an khalis at-tauhid wa safil ma'rifati wa sahih al-iman. Pagus fayatadabdabu bainal kufri wal iman. Kita kamo amunin lang na yung kahalan si mga manusia amun pagpalit nila yung Quran iwasin sunnah man pa ilmul kalam. Atawakan mga manusia in kawayaan nila pagpahambukon nila in ilmul kalam iwan sino no? Na, iwan si Quran iwan si sunnah. Kita ba kamo sila ini? Sila ini Quran na isabi iwan si sunnah yung pagsabuton nila. Sa alakon misan pa Quran iwan si sunnah yung pagsabuton nila ipagbutang nila bukon na uno. Habubutangan niya. Pagbutang nila bukon ha buhutangan nila na wa inda ta'arudi yata'awwalun nas. Apabila man magta'arud nakalpikilan nila pabila magta'arud in kalam ilmul kalam pa Quran wa sunnah na yata'awwalun nas. Ta'wilan nila na ino no innas besin si mato no besin si mato mga asy'ariyah wan si mu'tazilah. Waktu man nagta'arud beta sintuhan wayabka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu man alayha hafan. Pag-uus lang niya bal yadahu mabsutatan wa si mga kaywanan sifat. Awak tuman nagtaarod ini ni iwan sin ilmul kalam
yata'awwal an-nas. Tiyawilan nila na pauno pamuko na habubutangan niya. Tiyawilan nila na paghuhuslong niya wa yarudduhu ila ar-ra'i wal ara'i al-mukhtalifah. Paghuhusib apan nila hikat to inamuin pag intaarod yun nampan nila na ikat to paakal pikilan nila amuin kanya pa kanya. Inamon akal kan amun tiap-tiap madhab tiap-tiap guru paangaron niya na akal pikilan na impagtawil hanas. Lang si muallif rahimahullah. Kama qala Ibn Rushdin al-Hafid. Tumtuman niyo ha. Ibn Rushdin al-Hafid. Ibn Rushdin al-Hafid wa huwa min a'lamin nas bimadhhabil falasifa wa maqalatihim. Dahin ha mga sa ingat-ingat mapaslod ha ilmu falasifa. Hiwan ha mga una mga makalats nila. Fi kitabihi Tahafatut Tahafats. Tahafatut Tahafats. In kitab niya Tahafatut Tahafats, rad na yun kan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Ya Abu Hamid Al-Ghazali din ang mga gagil imam sino no? Sin Sufiya, sin Asyaira, ina imam in aqida, hi Imam Al-Ghazali, Abu Hamid. In aqida ina mun madhhab niya, Afiq, Syafi'i, aqida Sufiya, saywan Asyaira. Namo ini pangbato na siyo, pangbato nila ini. Way nila sa long na nawas sa long na kitab long ha Imam Al-Ghazali long niya. Ha kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Adi mo yung Madinah siya, ba't impano sabsin no? Imabano sabin bano sabin na talib sin imam, giato sang kitab. Di mo Madinah. Pagos bangkaw dumumul ha kitab niya Al-Iqtisad fil I'tiqad, bi ako di mo laud. Inunit si mga Inunit si mga ibara. Kakunahan sa lilayon. Inunit si mga ibara lom. Na, di mo Madinah, alim. Faqih, Imam Al-Ghazali. Sa longin durus din, ambok day ng mga alim, gaggil, sinamon falasifa, sin ilmu kalam, riyad na Imam Al-Ghazali. Sa kitab Imam Al-Ghazali, Tahafatul Falasifa, nasabot na lito, in mano siya kuno, maabot na matungkad na sin ilmu na ilmu gaib. Taka mo? In mano siya kuno, maabot na kuno, matungkad na kuno, sin panghati na ilmu gaib. Na riyad ini, sinamuin muallif Ibn Rushdin rahimahullah. Qala wa man alladhi qala fil ilahiyyat shay'an ya'taddu bihi. Sisulong na imamu tudjulong ni pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhan uno-uno na pagubos dihilan niya halga inamuin parkala yaun inamuin pagamuin pagbahas atungod sinamon parihalan pagtuhan dihilan niya halga pagubos tulang ni na Qur'an wa si sunnah nalaw sinuno law sinamo inuno law sin Imam Ibn Rushdin Al-Hafid malawa na siya hakikat niya kasabunnalan niya wa kadhalika Al-Amuddi damikan na Imam Al-Amuddi rahimahullah ingan niya ni Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Salim Al-Taghlavi Al-Faqih Al-Usuli Al-Muqallab Sayfuddin law ni Imam Al-Amuddi afdalu ahli zamanihi waqifun fil masail al-kibar ha'ir. Ambuk day sabi na mga mapasdod na zaman ni ilmul kalam. Hi Imam Al-Amuddi. Damikyan na Imam Al-Ghazali. Amnan siya buttato kaina. Intaha akhiru amrihi ilal waqaf wal hayra fil masail al-kalamiyah. ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم famata wal Bukhari ala sadrihi. Takaw ya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah damikyan niya doon da timubtub doon da timubtub akaboy niya hayra iwan sino fil masail al-kalamiyah hapag duwaro hapag taraddud Imam Al-Ghazali parhal imam bantog na inil giatosan kitabin na hinang timubtub din kayo na pusan sin akida niya hapag duwaro warah Imam Al-Ghazali thumma a'rada an tilkat turuk sambil niya nasiulang yung mga pagkahindo niya to pag-uhos wa aqbala ala ahadithi Rasul sallallahu alaihi wasallam ang paninatay mainsun na sin Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam famata wal Bukhari ala sadrihi sambil siya diag pakansing kamatay in kitab Imam Al-Bukhari Sahih Bukhari yun naraghal niya taka mo Imam Al-Ghazali Abu Hamid nagtawat akida niya
hi Imam Amuddi, hi Imam Ibn Rashdin Al-Hafid, nagtawat na akida na Asyairah. Hakita uno na akida niya Ahlul Kalam. Damikyan niya. Hi Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Amrin ibn Umar Ar-Razi. Damikyan ini Imam hindi na mga gagila sina Asyairah. Sina Ahlul Kalam, ini Imam Ar-Razi. Uning kamtangan niya. Qala fi kitabihi alladhi sannafahu fi aqsamid dhat. Inakin niya. Laong niya nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa hasilu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu faqam qad ra'ayna min rijalin wa dawlatin fabadu jami'an musri'ina wa zalu. Imam Ar-Razi rahimahullah pila na sadyalong niya dahil na mga biyahas na mo wala misang kamilaw na nagpaida bisa ng sulag uno-uno impano sing kaya sulat nila kitab sa away roon sila nagpaida bisa ng sulag uno-uno gamdaman lang na inamon na paida na kawa na amon yung kila wakalo impaida na kawa na mo inakinabi di na mo na kaingatan kila wakalo na dyan, no? Ina na istifada na mo. Adapon lang in biyahas na mo, yung kami naka-istifada ang sulaguno, no? Na, lang Imam Ar-Razi rahimahullah. Damikyan na Imam Al-Juwayni. Nakilan, no? Imam Al-Juwayni rahimahullah. Imam Al-Haramain, sahibu Al-Warakats, usulul fiqh. Dahil ang mga gaggil, ulama sinamun warakats. Unin na kanya. Dahil na irakuman, ha? وكذلك أبو المعالي الجويني قلنا غينيا لو يا أصحابنا لا تشغلوا بالكلام لو mga panaiwan ko panaiwan niya falasifa dahil na mga gagil ulama siya Asyairah imam siyo imam Abul Maali al-Juwayni na kanya law ya ashabana la tashghilu bil kalam ayaw ka mo lang ni maguno ay ka mag-istigal magpabisi ilmul kalam falau araftu anna al-kalam yablughu ila ma balagha masyagaltu bihi bang sadjalong niya kaingatan ko ilmul kalam bi hindi mga jimato wayroon na ko lang niya nakapaguno wayroon ko na kadihan atensyon ilmul kalam mga jalaw na kaingatan ko yung parkala ini bukun ti marayaw uno pa inakin niya law niya wakala inda mautihi inakin niya asong siya mapatay law niya lakadukhudtul bahra al-khidam wa khallaytu ahla al-islam ulumahum wa dakhaltu fil ladhi nuhuni anhu law niya nalunod ko na law paglawakan sin ilmo law sin imam wa khallaytu ahla al-islam wa ulumahum sambil law niya tinggalan ko na inamuin tinggalan ko lang na inagama islam inahlul islam wa ulumahum iwan sa mga ilmo nila wa dakhaltu fil ladhi nuhuni anhu sambil ako lang na nakasud paparkala among tanglangan nakako na uno pa inakin niya wal an fa in lam yatadarakni rabbi birahmatihi falwailu libni Juwayni bang sadyalaw niya didihil ka ako sin Allah subhanahu wa ta'ala in ulong niya in rahmat niya na siksa lang na kadim na Juwayni kasiksaan lang na kadim na Juwayni among baran niya waha ana da amutu ala aqidati ummi yari na ako lang nawiyaw mawapat na ako lang na aqidahina ako na aw qala ala aqidati hajaiz Naysaburi aqida lang na sinamuin tawa kauman na Naysabur nagsusun kita kamo hindi Imam Al-Juwayni nagsusun sin aqida nila Asyairah at sila pa hindi magsusun ini pa na kasi mga ulama wa kadhalika qala Shamsuddin Al-Khasrusha wa kana min ajli talamidi Fakhruddin Ar-Razi din mga murid gaggi ni Imam Fakhruddin Ar-Razi inamon imam ini wa qad dakhala alayhi yawman faqala ma ta'taqid law sinamuin Imam Ar-Razi kanya ini uno lang ni nakida mo law niya maya taqiduhul muslimun inakida ko man inakida si mga muslim faqala wa anta munsyarihus sadr lidhalika mustayqinun bihi unlaw na sigurado na ka rin doon 100% na kausyunasyon na ka rin doon hakida mo na uno pa inakin niya law niya aw kamakal faqala na'am law niya uun
Faqala ashkurullah ala hadhihi ni'mah, lakinni wallahi la adri ma a'taqid. Kita kamu? Lakinni wallahi la adri ma a'taqid. Imam Gaggil, sinasyaira. Siya na kaya na sasapahan ko patuhan, di ko na silang nakaingatan, mauling pag-akidahan ko ini. Na, hati sila pa ini nagukod ko, dumelong na ipapong Binbaz, ipapong Usaymin, ipapong Albani, ipapong Ibn Taymiyyah. Sila pa ini. Misan ini imam pag-unuhan nila, misan ini imam pag-nanakalan nila, nagtawat na, di na kayong natamong nakida nila. Walakin nilang niya, wallahi la ma'adilaw na ma'atakid. Wallahi ma adri ma a'taqid, wallahi ma adri ma a'taqid. Wa baka hatta akhdara lihyatahu. Na, nakatubi alikan sapahan ko lang napatuhan, di ko na kayangatan ng akida ko, di ko na kayangatan lang ng akida ko, di ko na kayangatan ng akida ko. Na, kita kamo imam nila ini. Nagtawat katan. Ano pa yun? Wakala Shafi'i rahimahullah, hukmi fi ahli al-kalam an yadribu bil jarid wan na'al. Hinukuman ko lang yung mga Shafi'i, mga ahlul kalam, kana siyo. Parang nagkukulal yung mga Asha'ira ni Shafi'i. Yung mga Mu'tazila ini, mga Murji'a ini, mga Jahmiya. Sa una kayo mga Shafi'i, pag-iaakad nila, lang niya, hukmi ala ahlul kalam, an yadribu bil jarid. Lastiguhon ko lang na sino, no? Sinkadina. Hinukuman ko lang niya, ano, ha mga ahlul kalam ini lang niya. Wa yutafu bihim ilal qabal wala sha'ir. Ang palong niya, papag-unuhon ko. Apapakulo na hilimot akauman yung mga tao ini. Ipakita lang na pato. Wa yuqala hada jazaun man tarakal kitabi was sunnah. Ang ipamung lang nga sila na ini yung mga tao. Ito nilastigo. Lilimot akauman. Nilastigo sino, no? Singkadina. Iwan pag iyan sinang nilastigo. Amo na sa lang na inhukuman ng mga ahlul kalam. Amon binin nila yung Quran was sunnah. Palastigo yung Imam Shafi'i rahimahullah. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله. Laung ni Imam Shafi'i rahimahullah, naawot ko lang niya, sambil lang nayawutan kay mahalul kalam, laung niya, way lang na imawot lang niya paangan-angan ko yung Muslim mag-akida bisin akida nila ini. Na, Imam Shafi'i, naawot ko lang laung niya, laqad iطلعت min ahli al-kalam, naawot ko lang niya, sambil nayawutan ko yung ilmu lang na sin ahlul kalam ini. Madanan tulong niya musliman yaquluhu. Wa yaqulong niya nakaangan-angan lang na muslim makapag-i'tikad sa akida nila ini. Yung Shafi'i rahimahullah. Na wali an yabtali al-ab bi kulli ma naha anhu ma khala shirk billahi khairun lahu min an yabtala bil kalam. Baka jalong na kaya paratungan imano siya sinsalag bulag ibtila dukay na nasirik. Lawi lang niya maraw inibtila di matungkan niya to sin ilmul kalam. Imaksud misam pa ko tuwan ibtila di ko pa asawon hina mo misam pa ko timangi sa alupan niya. Ibtila ko to ay na mag-asawa ulian na mga ginako. Misam pa ko ibtila biat to pukos bining ko sintunang mo biyaya o sintunang mo. Yan ang sipak building. Oh. Misam pa ko nasaktan nahipo ko sinugot ta Facebook. Lang Imam Shafi'i inhugot iwan unong wiyat to lawi marayaw pa inyat to dahin si maibtila kaw sinakida si mga Asha'ira. Nakawa niya to. Nabigo kaw to anya kaw tunang mo niya ini. Lawi pa marayaw uso na ni magpangakaw tunang. Biaya on best friend mo sa kalitit yaon na tao no. Hugot dai sa beto. Okay na to. Nabako lang na ibtila lang na simbiad to lawi lang na marayaw di may nang kaw Asha'ira. Desi may nang ko Naqshbandiya, desi may nang ko Sufiya. Na, kita kamo kuno, biyaya uning pagpabilib sa mga tasawuf, ang mga tao, amon isihiri yaon. Doon sila magtasbih, mga dumjumal, sa ang pagtagdasin doon, magtasbih la ilaha illallah. Pangus ang katong sinjin. Pag ang katsinjin, biyaya, pag kita si mga murid, yan lang na inilmo bunal. Na, katini ko, isindi mo ka, di ka mo ka. Na, isindi mo ka, hindi ko kan simbihat ko ang katuning guru mo. Pag sa kalito yan kasinjin. Maglupad. Naamo yan ito mga tayo manghod, mga manghod. Inamuin, mabigo ka mo, lawi marayaw, din si may nang kamo Asha'ira, Sufiya, Maturidiya, Naqshbandiya. Nakawa niya to, magpapatay na kita niyo akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisandan mo yasawatan niyo. Okay na to. Na ini insyaallah taala in kita bat pahawiya promotun taniyo.
Bangka mo makatalos insyaallah ta'ala, makatulak ka mo pa Saudi, pa Sudan, pa Jordan, pangadya ano ini marayaw inakida ini sa promote nila ini, yutong nila kanila. Ampay ini kato ahlus sunnah wal jamaa. Okay na? Wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.